va pas tolérer tout acte qui remettrait en cause la sécurité du Burundi. Nous avons prévenu le Rwanda par rapport aux attaques qui ont touché notre territoire et nous leur disons que si cela se répète, le Burundi a le droit de poursuivre a le droit de poursuite contre les attaques ceux qui ont attaqué le Burundi. Ndetse no gukurikirana abagabiza ibitera aho bari hose. Ni igicuku cy'amarira ku gisirikare cya Fdnb cyarungitswe mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Ni ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza wayoboraga bato ya 18 y'ingabo z'u Burundi zari zaroherejwe kurwanya AVIS muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ku munsi w'ejo bitagenze neza. Kuwa gatatu kwigenekerezo rya 24 Kigarama 2025 yarapfuye. Uyu mufisi yaguye mu bitaro bya Tanganyika Care Hospital by'i Bujumbura zizi bikomere, aho yari amaze ibyumweru birenga 2 arwariye. Kwigenekerezo rya gatandatu Kigarama 2025 nibwo Lieutenant Colonel Manirakiza yarasiwe mu gace ka Ruvunge gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ubwo ingabo yarayoboye zari zihanganye mu mirwano n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC. Abari bari kumwe ubwo yaraswaga bavuga ko yatewe igisasu hakoreshejwe drone iramuhusha, abonye imushije ahita asaba uwari ushinzwe kumurinda kwinjira aho yararaga agapakira ibintu byose bagahita bava muri ibyo birindiro. Ubwo umusirikare yinjiye ajya gupakira ibintu Lieutenant Manirakiza yahise araswa igisasu cya kabiri kiramukomeretsa bikomeye, ndetse amakuru avuga ko yakomeretse wenyine kuko undi yari yamaze kugenda. Uyu musirikare yapfuye mu gihe amakuru yemeza ko igisasu yarashwe cyari cyananyimwangirije imyanya y'imbere mu mubiri irimo impyiko n'amara ndetse n'amaguru, nkuko rero ko informers zakurikiranye ibyo operation zabitubwiye. Si ibyo gusa rero biravugwa kandi Safari ratubwira ko Fdnb bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba. Maginga ya FDNB ubwoba bwinshi ndetse maginga ya ubwo bamaze kurambika intwaro hasi, barasa nko badashaka gukomeza urugamba, barimo barijujuta cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni igiki cyabaye kidasanzwe bwana Safari? Barungitswe bamwe bishimye, twigeze kubabona muri Uvira baririmba morali yose, ariko muri iki gicuku urambwira uti birasa naho abakomando ba Fdnb bamaze kwigurumbura badashaka gukomeza iby'urugamba. Bimeze gute? Ni igiki kiri kuba kidasanzwe kugeza ubu? Mu kintu ntabwo cyabateye confusion, nakubwira yuko kuba barahinduriwe impuzankano biri mu bintu byatumye basa nkaho bitakariza icyizere. Mu buhe buryo? Kuko babahinduriye impuzankano bigaragaza yuko nta gahunda bari bafite yo kuba babahindurira impuzankano. Nyine urumva kuba uri umwenegihugu w'ahantu abantu bashyira mu gaciro bakareba bakabona ko n'ubundi babahinduriwe nk'igihugu barimo kwambura idarapo cyangwa kwambura ubwenegihugu bw'igihugu cyawe. Gute bwana Safari? Urumva no mu bintu byabateye ikibazo cyane gikomeye. Yego. N'ubundi barimo babahindurira impuzankano, barashakuje cyane kugeza ubu. Wenda tutabisobanuye cyane kuko twe twabigarutseho, urambwira uti birasa naho hari bimeze nk'imyigaragambyo iri gukorwa na Fdnb mu bice bari badeployinzemo. Bigenze gute? Ni igiki kibaye kidasanzwe, dore ko n'ubundi si ubwa mbere bari basanzwe n'ubundi bahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba? Igikuba umbwiye cyacitse ni ikihe bwana Safari? Abenshi nyine barasa nkaho bari kwitotondera uburyo bari kuvunikika mu gihugu kitari icyabo. Amakuru nabashije gutohoza, haba wenda hari abatangiye kwambuka bisubirira iwabo, kuko wambwiye uti hari amato ya gisivili bamwe bari bagerageje gukodesha. Hari bamwe n'ubundi bari bavuyemo kare ku munsi w'ejo nyine wari washize, aho bari bakubita imishuro. Bamwe bahise bamaze kubona ko nta gahunda n'imwe ihari
iyo guhagarika urugamba bikaba byaratumye bamwe nyine bakomeza kugira ubwikango kwabo bavuga ngo dushire mu gihugu kitari icyacu reka tubivemo ngo ntibagiye gupfa niko barimo bavuga. Biravugwa ko amabati yagera kuri atari mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo bwana Safari nk'uko wabitubwiye. Kugeza ubu baraka irinzwe na bande? Ni abasirikare b'u Burundi na ba Fdnb ni bande? Baraka n'ubundi irimo bazanye abahibu special force ya hibu niyo yiganje. Yego. Special force ya hibu niyo n'ubundi sekedi yari yohereje. Yego. Urumva rero nibo basigaye nibo basa naho biganje ariko harimo n'abantu bambaye amamasike bari gukora iki? Bafatanyije n'abo bahibu. Yego. Bivugwa ko ari ingabo zo muri Tanzania ndetse n'abazungu bakeya bajemo. Ntabwo namenya ngo nabo mu kindi gihugu gusa Nous ensemble ambwira ko n'ubundi ari abadashaka kugaragaza nyine ngo bamenyekane aho baturuka. Byatangiye kugaragara ryari? N'ubundi byatangiye kugaragara aho deployment kuva maginga ya uyu munsi ni ku wa gatatu. Ujyaho uyu munsi ni ku wa kane kuri Noheli. Twamaze gutana nubwo turi mu Gicuku twamaze gutangira undi munsi safari. Turi kuri Noheli. Ubwo batangiye n'ubundi kugaragara mu byo kuwa mbere no ku cyumweru nijoro. Yego. Ko nubwo hakozwe deployment ihambaye aho hagiye haza abantu benshi bikavuga ngo ni Abatanzaniya abandi nyine harimo ab'uruhu rwera n'ubundi bo baba bambaye amamasike ntabwo wamenya ngo bimeze gutyo ko ibintu byose babikora bambaye masike. Niko biba bimeze rwose no mu gutembera ubona bambaye masike. Hari umuturage uri guhohoterwa kugeza ubu nabo bose bagiye bazanwa? Amagingo nta muturage wabona mu gisagara. Abenshi bari mu ngo zabo, abenshi barahunze. Yego, kugeza ubu biri kuvugwa kandi bikanagaragara ko AFC irinze umujyi mu buryo amahanga avuga ko byakozwe binyuranyije n'amategeko. Nkawe bwana Safari ubikurikirana cyane, biri gukorwa mu buhe buryo? Ni gute barinze uyu mujyi? Kuko amakuru atatu yo hari igihe ivuga ati yavuye muri Uvira, ariko bamwe mu baturage tuvugana ndetse n'imiryango mpuzamahanga nabo bagahamya ko AFC itigeze igenda. Ubundi barinze gute uyu mujyi? Uduha ishusho yuko bihagaze kuko bamwe hari abadasobanukirwa uko ibintu biri gukorwa. Amagingo ya mu bigaragara bo ugereranije bo ni mu buryo bw'ibanga bukomeye mo cyane nko mu mujyi wa Uvira. Yego. Ariko mu bindi bice nyine nta kibazo gihari uretse erreur igivuka y'abawazarindo bakunda gutesha umutwe baba bashaka kwishakira ibyo kurya n'inzoga zo kwinywera. Yego. Nibo bateza akaduruva ariko bagatabarira igihe ukabona ko nyine bakora ibintu kinyamwuga pe. Yego. Binagaragara neza ko bo batanga umutekano usesuye kurusha n'ubundi ibice biba biyoborwa n'ihuriro rya Fardc. Byamazwe no kubangamira abaturage ndetse na rubanda biturutse mu kubasahura kubera ko harimo abantu benshi baba batandukanye kandi bivugwa ko n'ubundi ihuriro rya Fardc bitewe n'ukuntu bifite abantu benshi. Yego. Ntabwo ribonera igihe ibyo kurya urumva n'icyo kunywa byose ruba rugeretse. Iyo bibuze hahita hakurikiraho iki bwana Safari? Igikurikiraho nta kindi nyine no kujya mu bacuruzi babifite akaba ariho babikura. Barabigura? Ntabwo babigura, barabyihereza rwose. Kugeza ubu ni igiki inzego za leta zimaze kubikoraho kugira ngo ibyo byabangamiraga abaturage bibashe guhagarara bwana Safari? Icyo nakubwira ubuyobozi bwo ntacyo bumaze kuko nakubwira yuko guverineri wa Cy'U. Yego. Yibereye i Bujumbura, urumva ibyo ngibyo ntacyo bimurebaho, arimo aribira arimo arinywera, nta kibazo bafite kuri ibyo ngibyo, nta na kimwe bimurebaho. Yego. Urumva rero ntabwo wavuga ngo ubuyobozi bubikoraho iki bwo
bavuga ko nta buyobozi bufatika babonagaragara kuko ubona ko abaturage nabo bamaze kurambirwa imiyoborere ya leta y'ikishasa. bagasaba iki kugeza ubu? hari bamwe bafashe umwanzuro nyine bavuga ati tugize amahirwe iyi nama 2023 ikagira gahunda ari nayo uhora wumva y'imyigaragambyo ikunda kugenda iba, bo bari gusaba nyine ko bakomezanya n'aba bita abacunguzi, kubita ko nyine aribo baje kubarengera mu bintu mu nguni bamazemo imyaka itari mikeya. Yego, kuko bino bice ntabwo makumyabiri yari akagejeje amato, kuko nari nakubwiye ko amato yari yashyize ahateganye n'ubundi na Uvira na Bujumbura. yego, none magingo aya bakoze amateka cyane, bigaragara ko makumyabiri yaba ifite ibikoresho nk'uko abenshi bari bazi ko nta bikoresho ifite, ndetse nanjye ndi muri abo ngabo numvaga makumyabiri nk'umutwe w'inyeshyamba waba udafite ibikoresho, ariko magingo aya byatunguye abantu atari bakeya cyane muri ibi bice, kubera yuko babonye ibikoresho karundura by'amato akomeye cyane ariko yo ku rwego rwo hejuru. nibwo narindi bongana uko byagenda kose bitewe n'ukuntu yabonye, ngomba gushaka umwe mu basirikare akansobanurira uko bimeze, akambwira uko bwitwa, akambwira uko situwasiyo zabo uko bukora, ariko nyine urabona ko imirwano yahinduye isura ku rwego rwo hejuru. birumvikana ku ruhande rwa leta ni nk'izihe mpinduka bari gukora ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse binaba? Ku ruhande rwa leta nakubwira yuko magingo byahinduye isura. Yego, aho n'ubundi bigaragara ko makumyabiri na gatatu yabahamuye nyuma y'aho bari bakoze kambaka, rino huriro ukabona ko rifite igisirikare gifite gahunda ku rwego rwo hejuru. yego, byahaye umukoro ukomeye cyane iri huriro rya Fardc, ku buryo batangiye kugira urwikango kubera iyi makumyabiri na gatatu uburyo yakoze akazi katoroshye. yego, ndabyumva bwana Safari. Kugeza ubu ku birebana n'abaturage bakoze imyigaragambyo, barasaba kandi bakanagaragaza ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara ndetse binaba mu bice bitandukanye, bakavuga bati abazarendo bari batubangamiye, kuri ubu dukeneye ituze ndetse n'amahoro. Ku birebana na sosiyete sivili ni igiki batangaza? Sosiyete sivili cyo nakubwira cyo bamwe barumiwe, uzi ko benshi bari bahunze, bari mu nkambi ya Zarumongi, ariko mu magingo hari abari mu duce tutarimo imirwano ihambaye, za Kakomba, za Katembo, za Mahoso, utu ni uduce, za Sibatwa, za Ruwako, utu ni uduce n'ubundi dusa nk'udufitemo umutuzo, aho hose ni muri teritwari ya Hafi. Yego, na za Musambira, kuko ibice bisa nkaho birimo abawazarendo nyine ni za Marungu, uri kubyumva? yego, n'ubundi bari muri ibi bice byegereye umujyi wa Baraka nyine, za Kiniyekere, aha hose na za Mukangi hose, na Marindi na Mukunji, aha hose niho abawazarendo bakangitse. yego, ndetse bakomeje kugenda bateza akaduruvayi basahura abaturage, ariko mu bigaragara abaturage bamwe bagiye kuri opozisiyo ya makumyabiri na gatatu, navuga ko nka 4% bari ku ruhande rwa makumyabiri na gatatu. yego, kuko 50% nabo bagiye
bagiye barahunze bagiye bava mu bice bimwe abandi bajya barambuka bajya mu Burundi. Urumva rero 10% nibo basigaye kwambwa ko bashyigikiye iri huriro rya Fardc. Urumva ko umubare ari mukeya cyane, kuko nakubwira yuko bamwe mu basirikare bakomeye bamaze kuvumbura ko isaha ku isaha batangazwa bakabamanika. Ni ibintu byateye ururondogoro ndetse byatumye abasirikare bamwe bakomeza kugira urwikango ko isaha bahura n'uva gusenya ku mategeko akomeye ya Kisekedi ndetse na perezida w'u Burundi, aho bavuze ko umusirikare uzajya usubira inyuma azajya yitwa. Unanyemereye twahita tubihuza n'ibyatangajwe na Brigadier General Kapenda, noneho twabibwira abadukurikiye, noneho ugahita nawe ukomeza utubwira n'ibindi, kuko Kapenda yabigarutseho mu buryo bukomeye. Njyewe icyo nagutangariza kugira ngo tuzabone network za internet biba bigoye, ariko ngo nimba hari icyo wabonye we wavuga mba navuze n'ubundi ibyo mba numvishije hano kuri tele tuba turi. Yego, rero Brigadier General Kapenda aragira ati umuhungu rugamba n'umwanzi w'igihugu. Umwe rero mu bayobozi bakuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze ubutumwa bukomeye kandi butajegajega bugenewe abasirikare bari ku rugamba, aburira by'umwihariko abacika intege n'abashobora guhunga imirwano. Mu magambo yuzujemo ubukana n'ubwiyemezi, General Kapenda yagize ati umunsi nzaba ndi ku rugamba nta n'umwe uzemererwa guhunga. Uzahunga so wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntashaka amahoro n'umutekano, ni umunyabyaha kandi igihugu ntikizamwihanganira ndetse ntikizamubabarira na rimwe. Ajya n'amagambo rero yatanzwe mu gihe Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tayari birazwi kandi namwe murabizi ko imirwano ikomeje kugenda ikomera mu bice bitandukanye. Kapenda arazwi cyane mu mateka y'igisirikare cya Kongo, yongeye gushimangira icyerekezo cyo gukomeza urugamba rudacogora, asaba abasirikare kugaragaza ubwitange no kurengera igihugu nta kwinyigira. Ubutumwa rero bufatwa na benshi nk'igisubizo gikakaye ku makuru amaze iminsi avugwa ku myitwarire ya bamwe mu basirikare bashinjwa guhunga urugamba, ibintu abanyapolitike n'abaturage batandukanye bagaragaza nk'ubuzongera ubukana bw'umutekano muke muri iki gihugu. Mu ntego ye, General Kapenda yashimangiye ko kurinda ubusugire bw'igihugu bisaba ubutwaro, ubwitange, indangagaciro za gisirikare. Ashimangira rero ko uzanyuranya n'izo nshingano azabibazwa mu buryo bukomeye kandi akabihanirwa n'amategeko nk'uko biteganywa biri mu itegeko nshinga. Safari rero ngayo nguko nibyo General yatangaje. Ubwo nawe wakomeza utubwira n'ibindi ku zindi aksi ziri kuberaho ibijyanye n'urugamba. Magingo icyo nakubwira birakomeye cyane. Teritwari ya Fizi nubwo wumva aha kuri aksi ya Tanganyika Baraka hari imirwano, ariko nakubwira ko mu misozi miremire naho imirwano ikomeje irimbanije. Ho byagenze gute bwana Safari? nakubwira n'ubundi ku misozi miremire za Mikarati. Yego, n'ubundi ni ku ruzi rwa Rera rugabanya Mikarati na Mikenke. yego, ku batahazi naho hakomeje kugenda naho hari imirwano. Uru ruzi rwa Rera naho kubera yuko rwegeranye na Mikarati, kandi Mikarati ikabigabana na Mikenke, nubwo ruratandukanya Mikarati na Mikenke. yego, nkaba nagutangariza ko ino Mikarati ari agace cyane kari karabaye indiri y'ingabo z'u Burundi. yego, amadubu n'intare bari babashije gusenya ibirindiro byabo, bari bakomeje kugenda bambanza baturutse kuri Puwezeho, n'ubu nabo bari babashwishurije. yego, ubu magingo aya naho imirwano irakomeye.
bigaragara yuko n'ubundi izi ngabo z'u Burundi nazo zikomeje kugenda zisubira inyuma, bigaragara ko n'ubundi byabashoreye, bikomeje kugaragara ko n'ubundi ubwoba bwabasaze ndetse imisazi iri kugenda icangwa kuri ayo madubu n'intare ma 23 yaba ayafashe umwanzuro ndakuka wo gukomeza kumva ubusabe bw'abaturage, kuko numvaga abaturage benshi twari turimo tuganira bavuga ati ma 23 kuva abaturage bagaragara ko bafite gahunda, harimo ababashyigikiye, bo basaga nk'abacitse intege ariko bakaba bazanye imbaraga nshya n'ingengeramatwara abigaragarira buri wese ku mirongo njyarugamba. Kugeza ubu ku birebana n'igisirikare cy'u Burundi kubinjira muri iyi mirwano bashya, kugeza ubu Bwana Safari wabitubwiraho iki n'iki kidasanzwe kiri gukorwa kuri ibi? Ikidasanzwe ni uko bo bashaka kugaragaza ko batariyo, kandi mu kuza n'ubundi abaza ku manywa y'ihangu baza bambaye uniform z'u Burundi, bagera ku butaka bwa Kongo bagahabwa impuzankano n'ubundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, ni cyo kidasanzwe kuko bo barashaka kugaragaza ko iby'imnuza bigaragara ko badashaka kwigaragaza ko bari ku mirongo njyarugamba kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego, hari gukorwa iki? Kuba batabishaka nyine nagusobanuriye, bo baraza nyine bagakora amayeri yo guhita bambara impuzankano za Fardc, kuko aho bafite aho baruhukira n'ubundi bo bahita bakora n'imyenda yabo bagashyiramo iya Fardc. Bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi abari kuzana abasirikare bari bamaze iminsi bari mu myitozo muri biriya bice bya Cibitoki, mu ntara ya Cibitoki. Ayo niyo makuru nabasha kugutangariza, ndetse n'ingabo za Tanzania zaje ku munsi w'ejo bundi ndetse n'ejo hashize. Yego, nabo baje gutyo bahita babaha uniform za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. kugeza ubu Bwana Safari watubwira ko abanyatanzania bamaze kuza barangana gute? Icyo nakubwira cyo bashobora kuba ari bataliyani nk'eshatu, bari muri bataliyani zigera mu 10. Yego, kugeza ubu ibice badeployinze murabizi? Abenshi bari Karemi. Yego, ariko maginga ya nani Baraka hari bake bahagejeje. yego. Bwana Safari, reka dusoreze ngacu gushimire cyane, ubwo urakomeza udukurikiranire ivyamakuru ugenda tugezaho izindi update. Natwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende ashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ufite sabone